جکی چان یکی از شناخته‌ترین جنگاور در فیلم‌های بایویکی شناخته می‌شود که در روی دنیا خیلی مشهور می‌باشد و در دنیا هر یک کودک جکی چان را می‌شناسد. ما خواستیم برای شما نشان دهیم که چطور جکی چان زندگی می‌کند. از حیات و فعالیت جکی چان برایتان خواهیم قصه کرد. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید تا از حیات و فعالیت این اکتور شناخته‌ترین روی دنیا بخبر نمانید. امیدوارم با شما خوش بگذرد. سلام علیکم. لایک تجربه تقدیم میکند. با ما باشید و ابونه شوید. لایک رو فراموش نکنید. جکی چان زیاده از 100 فیلم دارد که خودش در نقش‌های اساسی بازیده است و یکی از اکتورهای شناخته‌ترین روی دنیا به حساب می‌رود. دوستان امروزها جکی چان $10 میلیون از روی اکتوریش کار میکند. در حقیقت مردم کم میدانند که جکی چان در کودکیش بنهایت اویلاشون کم بیزاعت بودند که بعدی تولد جکی چان حتی اویلاشون نتوانستند که $26 پول دختر یعنی پول زایمان را بدهند و این پول را از همسایه‌شون همچون قرض گرفتند که جکی چان را از بیمارخانه بیرون بیارند. بعد این همه تخمینا از بین 6 سال گذشت و والدین جکی چان از گونگ کنگ به دولت استرالیا سفر کردند برای کار و زندگی و والدین جکی چان دوباره به فکر آمدند که جکی چان را با دست یگان آدمی خوب دهند و تربیه خوب گیرد و جکی چان را به اینترنت پکین اپرا سپاریدند. در آن وقت در بین کیتایی‌ها یعنی کودکان اینترنت آزمون هر خیلی گذرانیده میشد و قانون‌های اینترنت بنهایت سخت بوده است که حتی در آن اینترنت خواندن و نوشتن یک چیزی زیادتی بوده است. جکی چان و کودکان آن اینترنت فقط یگان تالنت را یاد می‌گرفتند و خلاص، مثلا سرودخوانی، بوکس، کاراته و دیگر نمود ورزش‌ها را یاد می‌گرفتند و خلاص. چنان سخت می‌گرفتند کودکان را که مجبور می‌شدند آن کودکان یگان نمود ورزش را با خود یاد گیرند. خود جکی چان میگوید من در آنجا این تالنتم را یاد گرفتم و یک چند جایزه هایم گرفتم و آهسته آهسته از روی این تالنتم مرا به کینوفیلم‌ها دعوت کردند، اما تا حاضر خواندن و نوشتن را بلد نیستم، زبانی کیتایی‌سی را، اما با یک عذاب و مشقت کوشش کردم که زبان انگلیسی را یاد گیرم و آن را هم میدانم. در آن اینترنت مرا از ساعت 5 سحر تا نصف شب معلم ها در دستشان کلتک میزدند که دویدن و پریدن، سلطوپری و دیگر نمود مشق را یاد گیرم. من از کلتک این همه مشق را یاد گرفتم، میگوید جکی چان. اکتور میگوید روزی مرا معلم گفت تو هر روز مشقی ساز میکنی، حاضر باشد با بالای این پرتای صنف دویده بپر و من گفتم معلم من نمیتوانم. معلم در حال کلتکش را به دست گرفت، کلتک یعنی با زبان روسی پالکا، و من از ترس کلتک خودم را گم کردم و دویدم با بالای یک پرتنه و با بالای 2 پرته پریدم و معلم حیران شده ایستاد. برای یک خطاگی یا یک بی‌ترتیبی معلم همه را با کلتک میزد و ما کوشش میکردیم که مشق‌هایم را به خطاگی انجام دهیم. جنگ یکمی من 30 مینوت دوام کرد که مرا همگی 17 سالم بود و در این جنگ یگان زخم هم نبرداشتم، میگوید جکی چان. جکی چان میگوید جنگ‌های کوچکی با جنگ‌های فیلم‌ها خیلی فرق می‌کند. جنگ در فیلم‌ها مثل رقص میباشد و ما را خیلی که در اینترنت سخت می‌گرفتند و ما به خطاگی مشق‌هایمان را انجام میدادیم. در فیلم‌ها هم مثل که حقیقی می‌جنگم به خطاگی. جنگ و قد به قد در کوچه‌ها این کاری خطاست. این قهرمانی را نشان نمی‌دهد و این رمانتیکی هم نمیباشد. جکی چان نقش آفریش را از 8 سالگیش آغاز کرده است و خیلی پیشروی ها هم داشته است. این تالنت جکی چان را کدام از کینو پرودیوسرهای کیتایی‌س دیده است و در سن 10 سالگیش الکی در روی خط اکتورها بود که با خود نقش مخصوص داشت. بعد از تمام کردن مکتب در 17 سالگیش آن در کمپانی شو برادرز کاسکادیور کار کرده است، جایی که در یکم فیلم نقش اساسی را بازیده است. فیلمی با نام ماسترز آف سلامانیمی پالцами. این فیلم یکم جکی چان میباشد.
пас аз он Джеки Чан дар филми Кӯлак Яраси бозӣ карда буд. Ин нақшро ҳатто Брюс Ли ҳам бозӣ карда буд. Ин кор ба Джеки Чан хеле пули калон фоида овард ва ӯ хост каме аз ин корҳо дур шавад ва он ба Австралия сафар кард бо ҳамроҳии волидайнаш. дар он ҷо дар сохтмон ҳамчун дастёр яъне разнарабочӣ кор кардааст. пас аз якчанд муддат боз Джеки Чан ба Гонконг баргашт ки гуфта мешавад ки Джеки Чан ин қадар кӯшишҳояш бефоида набуд ва бо як продюсер сценарист шинос мешавад ки ӯ ба Джеки Чан тавсия медиҳад ки дар нақшҳояш каме бо завқу шӯхӣ бозӣ кунад. ва баъд аз ин филми Пиани Мастер баромад ки Джеки Чан нақши асосиро бозӣ кард ва Джеки Чан дар ин филм шинохта шуд ки ҳатто маошаш баландтар аз маоши дигар актёрҳои Гонконг шуда буд. соли 1983 Джеки Чан дар филми Проект А бозӣ карда буд ки пас аз ин филм ҳаёти Джеки Чан тамоман тағйир ёфт. мардум ба ҳайрат афтиданд ки Джеки Чан дар муддати кӯтоҳ хеле дар дунё машҳур шуд ки ин актёр киножанри шахсии худро сохт — комедийни кунг-фу боевик. ба Джеки Чан Голливуд аҳамият дод ва Джеки Чан бошад қадами худро ба пеш гузошт ва $130 миллион маошашро гуфтанд барои ин таланташ. ин ҳама пул ҳоли Джеки Чанро тамоман тағйир дод ва ӯ мегӯяд ман намедонистам ки $130 миллион чанд сифр дорад ва ба дастам ҳисоб карда наметавонистам, хандида мегӯяд ӯ. пули Джеки Чан дигар ба театр, ба ресторан, кинотеатр ва дигар чизҳо басанда буд ва ишқи соат дар дилаш аз вақти якум маошашро гирифт ҳамон вақт пайдо шуд ва рафта аз мағозаҳои соатҳои дастӣ ҳар як рафтанашда то 6 намуд соатҳои рангоранги қиматбаҳо харидорӣ менамуд ва ҳар куҷое мерафт соатҳояшро нишон медод ва ҳатто дар барномаҳои телевизионӣ низ соатҳояшро дар банди дасташ бо фахр нишон медод. мардум ҳайрон шуданд ки ин ҷавон дар муддати кӯтоҳ миллионер шуд ва мегӯяд Джеки Чан: ман дар як ҳафта ҳамаи чизҳои орзу кардамро ки як умр орзуяшро мекардам харидам. Джеки Чан ба ин миллионерияш дарҳол одат накард ва ҳар касе метавонид бо осонӣ фиребаш бидиҳаду аз Джеки Чан пул кор кунад. боре барои майдоне ки филм ба навор мегирифтанд, он замин хеле хурд буд ки филмро ба навор гиранд ва Джеки Чан ба он марде ки бояд мерафт иҷора пули заминро медоду заминро боз ҳам васеъ мекарданд. Джеки Чан пули калон дод ки равад пули заминро диҳаду заминро калон кунад ва филмро ба навор гиранд ва он мард пулро гирифту ғайбаш зад ва Джеки Чан вайро ҷустуҷӯ накард. гуфт: ин мард бо ин пули ман на бой мешавад ва ман ҳам на камбағал мешавам. тамоман зиндагии ман боз аз ин ҳам дигар гун шуд ки дигар барои ман харидани мошинҳои бо дабдаба, самолёт, хонаҳо ва дигар чизҳои қиматбаҳо муҳим набуд, яъне интерес ни набуд. ва мехоҳам пулҳоямро бо корҳои хайр сарф кунам ки ин хеле муҳим мебошад ва аз ҳама чизи қиматбаҳо барои ман ин вақт мебошад ки ман инро мутаассифона надорам ва ҳама вақт бо корҳоям банд мебошам. Джеки Чан бо ин ҳама ҳаракатҳояш диққати мардумро бо худ ҷалб мекард ва дар вақтҳои наворгирии филм ӯ ҷангҳояшро бениҳоят бехатогӣ анҷом медод ва ҳама намуд зарбаҳоро мегардонд. ба ӯ боз ҳам нақшҳои мушкил медоданд, ба мисли аз як баландӣ давидан, паридан, бо яроқҳои оҳанин задан, худашро аз баландиҳо партофтан ва актёр дар хеле ин нақшҳои мушкил ҷароҳат мебардошт. ин ҳама зиракиву тавоноии Джеки Чанро диданду ва ӯро дар китоби рекордномашро сабт карданд. ман вақте ҷароҳат мебардоштам аз онаш метарсидам ки ҳозир духтурҳо меоянду маро укол мекунанд, яъне сӯзандору. ман аз кам чизҳо метарсам дар дунё, яктиаш ин сӯзандору мебошад ва ман борҳо аз сӯзандору гурехтам. вақте маро сӯзандору мегузаронанд, ман худамро нохуш ҳис мекунам, мегӯяд Джеки Чан. ду духтар худашонро ба қатл мерасонанд. фаҳмиданд ки Джеки Чан дӯстдошта дорад. яктоаш худашро дар зери қатораи поиз мепартояд, дигари заҳр менӯшад дар офиси актёр. ман ҳамеша духтарҳои номдору шинохтаро бо худам ҷалб мекардам, ҳатто пеш аз миллионериям.
вақте ман миллионер шудам, онҳо мисли шапалаки болои ҳар гул мешинанд, маро дигар раҳо накарданд ва ман ҳам чанд қадаре хостам зебогии занро истифода кардам. Ман дигар аз қафои ҳар зебочае намедавам, мегӯяд Ҷеки Чан. хулоси Ҷеки Чан як сағирачаи арӯсбоз будаане ки Ҷеки Чан бо яке аз мухлисояш дар ҷое вомехӯраду бо ӯ духтар шинос мешавад ва азбаски Ҷеки Чан мехост писаре дошта бошад, он занро бо худ ба Амрико мебарад ва ҳангоми ҳомиладории арӯсаш баъдан мераванду издивоҷ мекунанд. хай дӯстони азиз, шахтон фикр кунед ва дарк кунед. баъд шумо уҷа будин, ман омадам. ин шӯхӣ буд дӯстони азиз, умедворам ба дил нагиред. шумо дар канали лайк ТЖК қарор доред. тамошобинони муҳтарам, умедворам видеои имрӯзаи мо барои шумо маъқул шуда бошад. ҳатман барои пешрафти кори мо дар видеои мо баҳогузорӣ кунед, фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависед ва видеоро барои дӯстонатон дар имо Одноклассик паделиса кунед, то видеоҳои ояндаи мо боз ҳам ҷолибу диданитар шавад. боқимонда бо ёди худо бошед ва агар тавонед ҳар рӯз 10 саловот ба пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи ва алиҳи ва саллам бифиристед, то аз шафоаташ бенасиб намонед.